Bonjour à tous, mioyen bons. Chiluba Express, Chiluba Chalukasa. 26e leçon. Dilongesha de Makumi Abidi ne Disambombo. Parlons Chiluba. Tuakulai Chiluba. Exercice numéro 1. Mudimu wa kumpala. Madame Mukalenga Mukaji. Monsieur Mukalenga. Excusez-moi, Fuilaku Lusa. Gare de train. Tchalamini Tchakaulu. À droite, Koudiabaluma. À gauche, Koudiabakaj. Dingambulula. Exercice numéro 1. Mudimu wa kumpala. Madame Mukalenga Mukaji. Monsieur Mukalenga. Excusez-moi, Fuileku Luce. Gare de train. Tchalamini Tchakaulu. À droite, Koudiabaluma. À gauche, Koudiabakaj. Excusez-moi, madame. Fuilaku Luce Mukalenga Mukaji. Excusez-moi, madame. Fuilaku Luce Mukalenga Mukaji. Je dois aller à la gare de train. Ndi swakuya ku Tchalamini Tchakaulu. Que dois-je faire? Ndi mwakwenza chini. Vous continuez tout droit. Udiwia nenjila udikumpala kweb. Ensuite, tournez à droite. Fashisha uya kudiabalum. Merci madame. Toi sakidila Mukalenga Mukaji. Ndingambulula. Excusez-moi madame. Fuilaku Luce Mukalenga Mukaji. Je dois aller à la gare de train. Ndi sokuya Kuchalamini Tchakaulu. Que dois-je faire? Ndi mwakwenza chini. Vous continuez tout droit. Udi uya nenjila udi kumpala kweb. Ensuite, tournez à droite. Fashisha uya kudiabalum. Merci madame. Toi sakidila Mukalenga Mukaji. Wakabwe kabwaka makasa pitisha mpite kabwaka makasa mwana wa dide kabwaka makasa chumba cha bole kabwaka makasa wakabwe kabwaka makasa mpitisha mpite kabwaka makasa mwana wa dide kabwaka makasa chumba cha bole kabwaka makasa. Lelu twashikididi apa kanupu moyi bwakwa banyina bakwabu dilongesha ditweti malongesha 11 ikala ino abanyina bakwabu nikanupu moyi bwakudifundisha ku YouTube bwakuikala kupeta malongesha podcast no ashala ibimpa mema wenu mamundai.